Bule aja lele lantaran banyak undangan mom tak depak bule todu sakansaan tak usah kobeter mon masalah enoman gebaikan kanggoy macem-macem pikiran nginom premapu sanajan sapetare utol etekku jugan penceng ibarat padena jengku sanonto cokor laku bekal nyelokku aduh bule aja lelek lantaran banyak undangan mentak depak bule todu sakansaan tak usah kobeter mon masalah enoman kebaik tampo kanggoy macem-macem pikiran premapu boleh nginom premapu sanajan saben are utol etekku jugan penceng ibarat padena jengku asa nonto cokor laku bekal nyelokku ngesurnya nanging dateng neng mripatku sinare rembulan nambahi susahe atiku tresno sing tak jaga amung kanggo sliramu nanging nyatane aku mbok hapusi nyatane
Semanuwun hormatanipun segenap bintang tamu bergabung keluarga besar yang telah berkenan sudah tampil di panggung pagelaran. Kembali ke pagelaran sampur jaibongan sak lajengipun kelotorokan dumateng pasukan nyonya di antaranya tampil pagelaran yang terhormat Nyonya Yulianti, bergabung Nyonya Samiantiani, Nyonya Samini, Nyonya Sugeng, Nyonya Zaki, Nyonya Ul, Nyonya Siswanto, Nyonya Sulisman, Nyonya Jumai, monggo kesemuanya grup nyonya-nyonya, Nyonya Mariana, Nyonya Rafa, Nyonya Evin, Nyonya Ani, ya monggo, Nyonya Puja, Nyonya Wiwit, Ibu Mega Wonogerto, Nyonya Vina, Nyonya Widya, maka bergabung di atas panggung, Nyonya Ngatih, Nyonya Aril, maka kesemuanya pasukan nyonya-nyonya. Sing ana wis, mosok semene kae ra ana wonge. Ana ayo. Sing ana bae. Mangga pun nyoa-nyoa. Mangga mriki angsal sampur alajai pongan sesat arengan artis bitupan gendengipun sakerasa panjenengan monggo lejogetan. Yeah, yeah, yeah.